Min din is-sena attenda jew se jattendi l-pantomima bil-Malti tal-Istitut Kattoliku jinduna li din is-sena ma nbnewx settijiet fuq il-palk. Minflok qed tiżżanżan sistema kompletament ġdida ta' dawl, screens kbar b'dawl LED li jkunu jistgħu joħolqu kwalunkwe effett. Dwar dan tkellimna mal-producer tal-pantomima Paolo Testa li spjega li din is-16 il-pantomima li qed itella. Dis-sena fiha daqsxejn format differenti fl-istil tagħha ma tafx inti kull wara tant snin tibdel. Nirringrazzja l-pubbliku li verament kien b'saħħtu qawwi dis-sena kważi iktar mis-soltu, ġifieri it-taqliba għamilna nħoss li ħadmet 100%, ġifieri għax il-booking kien qawwi ħafna żidna rappreżentazzjonijiet oħra wkoll, ġifieri barra l-oriġinali dak li nagħmlu oriġinali u hemm ċans anke li jiżdiedu xi tnejn oħra ġifieri barra li diġà żidna. Wara l-palk iltqajna mal-attur Rodney Gauci li din is-sena qed jieħu sehem fl-irwol tad-dama. Minn dil-penta nistennew illi ovvjament titqu l-ewwel ħaġa sewwa, però dis-sena pereżempju investejna ħafna f'dak li hu talent fejn jidħol il-kant pereżempju, għandna kantanti tajbin ħafna, fosthom Gaia Maxine, Anna Martonna, Leontin, ġifieri għandna ħafna kantanti tajbin. Apparti minn hekk hemm spettaklu kbir fejn jidħol Sfejn, Dwal, biddilna xenarju minn dak tradizzjonali għal LED screens, allura għandna iżjed versatilità ta' x'tista' tagħmel bl-stage. Ġifieri dak li jkun li ħajġi hawnhekk jista' jlesti ruħu għal pakketta spettaklu komplu qisu minn kull aspett. Il-pantomima ta' din is-sena hija dwar Scrooge, il-karattru l-aktar abbinat mal-miliet li jbiddel ħajtu wara vjaġġi li jagħmel fil-miliet tal-passat, tal-preżent u tal-futur. Fil-pantomima b'kollox qed jieħdu sehem madwar 50 persuna bejn atturi u crew. L-Snitz, Leontin, Daniel Sander u Kevin Kalleja huma fost il-personalitajiet li qed jipparteċipaw.